Pametni su ovo Bošnjaci. Nerad primaju od istoka, ugodan život od zapada. Nikad ne žure jer sam život žuri. Ne zanima ih da vide šta je iza sutrašnjeg dana, doći će šta je određeno, a od njih malo zavisi. Zajedno su samo u nevoljama, zato i ne voli da često budu zajedno. Malo kome vjeruju, a najlakše ih je prevaliti lijepim riječima. Ne liče na junake, a najteže ih je uplašiti prijetnjom. Dugo se ne osvrću ni na šta, svejedno im je šta se oko njih dešava, a onda odjednom sve počne da ih se tiče i sve isprevrću i okrenu na glavu, a opet postanu spavači i ne voli da se sjećaju ičeg što se desilo. Boje se promjena jer im često donose zlo. Olahko im dosadi čovjek, makar im činio i dobro. Čudan svijet, ogovarate, a voli. Ljubite u obraz, a mrzite, i smijava plemenita djela, a pamti ih. Kroz mnoge pasove živi i natom i sevapom i ne zna šta nadjača i kada. Zli, dobri, blagi, surovi, nepokretni, olujni, otvoreni, skriveni, sve su to oni i sve između toga. A povrh svega moji su i ja sam njihov kao rijeka i sve ovo što govorim, to o sebi govorim. Idemo dalje sa dnevnim aktualnostima. Gotovi su popisni listići, popisni formulari, pravila, rubrike. U njima Bošnjak i musliman nisu isto. Ko se god bude pisao kao musliman, bit će sabran kao ostali. CD je u posjedu dokumenta koji, nažalost, potvrđuju da je ovakav način popisa politička namještaljka s ciljem da se umanji ukupan broj Bošnjaka u državi Bosne i Hercegovini. Do sada to nikada ni jednom nismo kazali. Sada kad imamo dokaze, kažemo javno. Popis je planirana prevara. Zdenko Milinović, vođa popisa,
Tidersa je odgovorna osoba. Danas na preskonferenciji, umjesto odgovora na pitanja našeg novinara, Milinović je krenuo u napad. Popis stanovništva je tema koja posljednjih mjeseci vjerovatno izaziva najviše pažnje kod BiH građana. Prvenstveno zbog njegovog prolongiranja, ali i zbog tehničkih stvari koje unutar popisnica ne mogu biti usaglašene i finalizirane. Najveći problem jeste činjenica da Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine na čelu sa direktorom Zdenkom Milinovićem ne želi pod istu šifru staviti Bošnjake i muslimane, mada prema Ustavu Bosne i Hercegovine oni čine isti narod. To potvrđuju i rezultati probnog popisa gdje je 6% građana koji su se izjasnili kao Bošnjaci svrstani među ostale. Milinović se brani kontranapadom jer, kako kaže, žele da mu podvale. Mi u obradi podataka, znači u procesu obrade podataka, moramo svakom odgovoru dati njegovu šifru. Eventualna daljnja spajanja tih šifri, ako se postigne dogovor, nije nikakav problem, statistika i agencija će postupiti prema dogovoru, znači i po pitanju Bošnjaka i muslimana, a i po pitanju drugih skupina. A da Milinović ne govori istinu potvrđuje i ovaj dokument sa njegovim potpisom. Smatramo da kod Tidersa nije moguće objedinjavati različite modalitete u jednu šifru. Time bi bila narušena vjerodostojnost popisa, to jeste gubi se smisao prikupljanja iskaza ukoliko će se oni kasnije objaviti kao drugačiji. Također i sama svrha Tidersa je između ostalog da olakša što vjerodostojnije i detaljnije prenošenje iskaza ispitanika. Dakle, već je odbio objediniti pojam Bošnjak i musliman pod jednu šifru, a s tim se ne slažu njegove kolege iz Federalnog zavoda. Slali su zahtjeve. Poštovani, aktom veze ste nas informisali da Agencija za statistiku BiH nije prihvatila primjedbu Federalnog zavoda za statistiku da musliman i Bošnjak imaju istu šifru u Tidersima etničke pripadnosti, jer smatrate da nije moguće objediniti različite modalitete u jednu šifru. Federalni zavod za statistiku ne može prihvatiti dato obrazloženje za neprihvatanje našeg prijedloga, jer nam nije dato obrazloženje na osnovu čega tvrdite da Bošnjak i musliman ne pripadaju istoj etničkoj grupi. Molim da nam date pismeno obrazloženje za navedenu tvrdnju. Pismeno obrazloženje nikada nije poslano Federalnom zavodu za statistiku, ali direktor Milinović ima povijesne činjenice da su muslimani i Bošnjaci dva različita naroda. Ja ne vidim razloga da svojim kolegama koji sjede sprat ispod mene da im odgovaram na neke dopise. Ako mi zajednički pripremamo i popisnicu i metodologiju, zajednički sjedimo i u centralnom popisnom birovu i zajednički imamo sastanke i direktora gdje raspravljamo o svim tim temama i donosimo određene zaključke. Postoji i nagađanja kako upravo Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine zajedno sa Vijećem ministara zapravo ne želi napraviti šifrarnik prije popisa. Na što Milinović jasno kaže, pokrivajući sebe, kako šifrarnik mogu napraviti tek onda kada bi unaprijed predvidjeli dijelove odgovora, šta god to značilo. Mi možemo sada predvidjeti, evo, 3 konstitutivna naroda, evo, ove neke koje smo sada pomenuli, mi možemo te pojedine odgovore šifrirati. Ali odgovore koje mi ne znamo, znači vi možete reći neki odgovor koji nije šifriran, mi moramo dodijeliti na ovu šifru. Uprkos nezadovoljstvu mnogih te pritiscima koje vrši on, ali i pritisci koji se vrše nad njim, na sam pomen ostavke Milinović jasno kaže. Ja nemam namjeru podnositi ostavku, ja radim sukladno zakonu, radim sukladno, evo, vidjeli ste i standardima. Kada se sve sabere dodatna nagađanja u kojima se govori da RS na ovaj način vrši pritisak preko Zdenka Milinovića, kako bi se na predstojećem popisu broj Bošnjaka, barem na papiru, znatno smanjio, sve više postaju očigledna. Dokumenti koji govore da Milinović bježi od istine su i više nego jasni, te ukazuju na to da bi i zakazani datum iz 10. mjeseca za održavanje popisa prema svemu sudeći mogao biti dodatno prolongiran. Treba istaći da su sve ovo posmatrali i stručnjaci za ljudska prava iz Evropske unije.